Reka twongeye tubasuhuze bakunzi baruka Empire News ndabasuje kandi bahaye ikaze mu rukerera mu makuru agezweho hano muri Republika Demokarasi ya Kongo kuri Telemirwano aho rero ibintu bikomeje kuba ibindi mw'abantu mwe tumuri amakuru kandi tuzindutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025 na makuru azindutse agezweho rero mw'abantu mwe mu bice bigiye bitandukanye hano muri umujyi wa Uvira rwagati ndetse no mu nkengero ku rugamba ruzindutse Bukavu uko rugamba ruzindutse Masisi uko rugamba ruzindutse Warikare uko urugamba ruzindutse no mu bindi bice muri amakuru turabwira ko ubugabo bitaje na Sultan Makenga yamaze ko yegera ibice bya territoire ya Warikare ndetse kuri tere ubwo mwumvikana yageze za Gashebiri cyangwa se za Gashebiri aha muri Masisi yerekeza pinga kuva pinga nyine kuzumva ni hafi na za Warikare uraza kubeja byinshi bigiye bitandukanye muri aya makuru ndetse ariko kandi turagaruka kuri General Masunzu babwiye ko agomba kurwana kinyeshyamba akigira inyeshyamba akajya mu myobo naye bakamukinagirana nkuko bakinagirana ba Domi ndetse na bafoka Mike ndetse nabandi niwo mwanzuro yaje nibwo buryo yaje kurwanamo ariko kandi turagaruka ku bice by'imunembwe byamaze kugotwa n'ingabo z'u Burundi FDNB Wazalendo ndetse na FDLR bose bamaze kuba babigota turagaruka ndetse mu rugamba rwa Uvira aho amahangusha zirutse ariko kandi n'umuka ugututumba urugamba w'intambara aho rero bamaze kuba bakeka ko umutwe nyekemba wa M23 uri buze kuba wafata iyi Uvira cyangwa se bamaze ko umanuka usatira umujyi wa Uvira tubaha ikaze kugira ngo mumenye byinshi byo bitandukanye turagaruka kandi mu byukuri Guri Kisekedi wamaze kwitabaza abasenga abapasiteri aho itsinda ry'abanyamasengesho cyangwa se ry'abashumba rigizwe riyobowe na Pasiteri Kayanja cyangwa se Dr Apostle Kayanja wamaze ko ari kumwe n'itsinda rigari bamaze ko bagera ikinshasa Olivier mu gihugu cya Uganda kuganira n'uyu mugabo ndetse ese baganira ibiki ese niki yageze bite nyine mubane natwe naho turagaruka kuri Kristo wacu wese ngesa wamaze kwemera ndetse akavuga n'abamutumye mu byukuri bari bamutumye kwica uyu mugabo byose rero tubibahayemo ikaze mu buryo mwe cyangwa ubundi mubane natwe kugira ngo turusheho kugenda duhuriza hamwe muri aya makuru yacu tubahaye ikaze mw'abantu mwe ngiye muri kumva kuri mikoro mbere Nelson nyirabyo of course bumvikana rombahaye ikaze ariko nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye uri hamwe nanjye Pacifique kabisa tugiye kubana muri aya makuru ya mu gitondo azindutse na makuru akomeye cyane icyo nabararikira no kuyakurikira kuko arimo amakuru menshi cyane muri territoire ya Warungu hazindutse havugiramo hari amakuru avuga ko hazindutse havugiramo urusasu ariko kandi sawa tugiye turagaruka muri Oso nakandi gace kitwa Banyungu tubabwire uko byifashe naho harimo imirwano ikomeye cyane hanyuma turanyarukira mu bice binimo za Masisi tubabwire uko byifashe Rucuro biramutse bite hose hari amakuru menshi cyane ahubwo nanone muri Warikare turababwira uko bimeze na makuru menshi cyane nakomeje kugenda mbona muri iki gitondo cya kare kabisa ari kugenda avugwa tugaruke ku biganiro mbona byateje impagarara hirya no hino byo byose na kuri ya masezerano yasinywe byose turabireba aho tubabwira uko byifashe bwana Nelson turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako yego turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako tubahaye ikaze muri amakuru yacu murumva ko ari amakuru azindutse kandi ari amakuru ari menshi muri rusange tubahaye ikaze mu buryo cyangwa ubundi hanyuma bwana Pacifique urumva ko amakuru ni menshi ariko nyemerera tuyahere hano tuyahere ahangaha kuri mugabo bita General Masunzu General Masunzu bwana Pacifique abakuru namaze kubamenya angezeho kandi muri rukerera ubu tuvugana muri rukerera amakuru arambwira ko umugabo Kisekedi boss we wamutumye yamubwiye ko agomba kurwana kinyeshyamba ahubwo bivuga ko amaze iminsi abimubwiye kuko kurwana as professional ntibishoboka byanze bwana Pacifique kurwana as professional byanze gahunda arwanya as professional yajya commanding urugamba yiberizo yo za Kisangani ariko umugabo bamubwiye ko agomba kujya manuka aho biri kubera aho urugamba ruri kubera mu rugamba rw'inanira ni nayo mpamvu aje ku munsi weje bamushije muri Uvira uyu mugabo wari wamanutse amakuru avuga ko ngo yaba yategetswe kuza akarwana kinyeshyamba nawe akambara kinyeshyamba agakoramo amapeta agahishira ari amapeta ye akareba ukuntu yifreba nawe akaza akajeruka nka mu myobo bwana Pacifique akajya mu myobo nyine nkuko na nk'abazarene ni ibintu byumvikana kuri we abashaka kunyura mu myobo ariko rero bwana Nelson
n'ubundi ibyo yakora ibyo ari byo byose ngiye ku bijyanye n'uru rugamba cyangwa se kuvuga ngo aje kugira ibyo ahindura nabyo ibyo bintu nabyihorere kuko n'abagenzi be bagiye baza kandi bagakubitwa bataragira gute bataragira icyo bakora. Ntabwo yabereka aje ku rugamba amakuru ufite nuko agiye gutangira kwikamufura kavuga ati nukwikamufura agiye kuza akomandinga urugamba ari kuri front line imbere nk'abandi nicyo kintu yategetswe cyangwa se niyo plan ihari. Agiye kurwana Kizarendo, agiye kurwana Kizarendo nyine Kizarendo niko bigiye kugenda nyine. Agiye kuza agiye kurwana Kizarendo akomandinga urugamba na bagenzi be nabo bafoka mike bamanukane. Numva naba ikibazo agiye gukorana n'abagenerali b'autoprogram batatojwe ariko bara nabo ni babaya sana. Arega bari wibuke ko babanyeshyamba kuva kera gusa witwa Foka Mike wewe abimazemo igihe gitoya ariko bari abayakutumba bari abamazemo bari abajanvier karasha bari abamaze igihe kirekire. Umugabo arasiga gatwe tu uko biriko ashobora no kuhari uko kera cyangwa se akagera akagira ibyo ahindura. Burerega iyo waje ku rugamba ukavuga ati genzanyiza ingamba runaka zitandukanye n'izo runaka yari yazanye wenda ikigaragara hari icyo ashobora gukora cyane katanamenyereye muri iyi mirwano atanamenyereye nyine. Birashoboka ko ashobora kuza agakomveka zino za Wazalendo zikamwumvira bakarwana nyine nk'abiyahura bakagira ibyo bahindura. Ariko ku giti cyanjye uko ndi kubibona nkurikije nuko bimeze gusa muri iyi minsi FARDC bigaragara ko ifite imbaraga ariko ni imbaraga zazanywe n'aba bacashuro ndetse n'iki gisirikare cy'u Burundi. Igihe icyo ari cyo cyose M23 izarangiriza gukorera amasuku muri biriya bice yigaruriye nkuko biba biri kugenda bivugwa ko ari amasuku ahanini bari kugenda bikorera batarafata umwanzuro wo kujya gufata Uvira. Ahangaha M23 nivuga ati turamanutse Uvira Makenga kavuga ati ndavuze ngo Uvira ifatwe. Nta kabuza abasirikare ba M23 ngira ngo subwa mbere tubabonye cyangwa se subwa mbere twumvise barwana. Ikigaragara cyo bazafatiraho barwane kandi ndatekereza igihe bazaba bagiye gufata Uvira nta kizabahagarika kuko niyo gahunda ni nako kurokoka kwabo kuko bakomeje nabo kuraswaho. Bakomeje kuraswaho na FARDC kandi kurokoka kwabo no kuvanamo Uvira kugira ngo bikize adui. Mu gihe na FARDC ivuga ati kugira ngo twikureho adui nukubitire mu vetro mu gafuka tukayivana mu bice byose yigaruriye kandi ukabona ko iyi migambi yabo yatangiye. Ahubwo dushobora kwibaza nti Sukhoi drone ndetse n'ibifaru byasabwe na FARDC bigasabwa na Pacifique Masunzu ngo bize bibafashe muri urugamba. Tukibaza impamvu bitari kuza ariko hanini bisa nkaho bamaze kubona ko M23 yamanuye cya gikoresho uribuka ntwaro bita Shitani ndetse na Shitani yari hano muri za Sake mwajyaga irasikarasana za Sukhoi 25 hariya muri za Ake ndetse n'indege yashaka gusatira umujyi wa mu bice mu vetra yigaruriye by'umwariko hano muri za Nyiragongo. Nubango M23 mu makuru mfite nakurikiye ngo nuko ikijyanye n'igikoresho ngo kandi gukoresha intwaro ngo za FARDC ndetse na FDLR uribuka ko bari bafite umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda ngo bari bafite igikoresho ara mu mujyi wa Goma cyinshi cyane ndetse kirimo n'intwaro ishobora kurasa byibura ikarenzana za Uvira ikarasana za Bujumbura. Ubwo rero iyi ntwaro nayo ngiri mu ntwaro zigiye kwifashisha akaba ariyo mpamvu Kisekedi buri gihe iyo bagabye igitero bahita basora itangazo bavuga ko M23 ngiri kwataka iri gusatira umujyi wa Uvira. Mu bityo rero ngo bakaba bafite ubwoba bw'uko abaturage bashobora kugira gute kuza kubigenderamo. Nuko bafite amakuru yuko M23 bya bikoresho byahoze ari ibyabo yamaze kubitunganya neza cyane ikaba ari byigiye gukoresha iyi barashisha hano muri Uvira. Niyo mpamvu ubona Kinshasa ari y'ubwoba bukomeye cyane ubona ko basa nkaho badatuje ariyo mpamvu ari kugenda bihindagura ugati wowe jya kwa jyayo wumvishe za Wazalendo uko bagomba kurwana wumvishe za FDLR bura barareba bakabona abavuga cyane abafite umunwa nyine wo kuvuga cyane kugira ngo bakumvike abandi babumvire. Niyo mpamvu ubona ko bapapye ku rwego rwo hejuru cyane mu gihe M23 nta bitero iri kugaba ntabyo yatuje ahubwo bari kwigabaho ibitero yo ikirwanaho ikabisubiza inyuma gusa gahunda yo kuvuga ngo bagiye kwinjira ngo umujyi Uvira rwagati ntago yo bari bafata umwanzo kuko bawufashe twabibona resultats ziri kugenda zivamo zawe mu 23 yigaruriye.
nganguko rero uwo rero ni General Masunzu wamaze gufata umwanzuro wo kuvuga ngo nanjye nacyo ndemeze kuri frontire ni ku rugamba nze kurwana nyine n'impfafe n'indokoke sinzi nimba koko uyu mugabo ari buze kwemera kuza kuko arabizireza ko naramukaje atari buze kuhava nimba atangiye kwigana General Sultani Makenga byo tugiye kuza tubigarukeho sinzi ni mugabo nimba atari buze kuhava gusa amakuru namenye nuko uyu mugabo agiye kurwana kinyeshyamba kuko ngo urugamba rwo kurwana nka professionnel rwo rwamaze kuba rwanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngaye nguko rero ayangana amakuru azindutse kuri tere y'imirwano n'urugamba ruzindutse muri axis zose zigiye zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi hanyuma rero katuve kuri General Masunzu tunabijyanirana n'amakuru azindutse anga muri teritwari ya Uvira muri Nkengero aho bivuga ko mu gace ka Kiriba abenshi bakumye kuvuga ngo kabaye Tombe ariko ntabwo karabatombe kano gace ka Kiriba nubwo abantu benshi bakunda kuvuga ngo bakumbuye Tombe ijambo Tombe n'urugamba rwaraye mu ijoro masaha y'isa 8 gutyo habaye urugamba rukomeye cyane aho bivuga ko umutwe nyeshyamba wa M23 ndetse wahanganyemo na FDNB ndetse ariho rero bivuga ko ngo General Masunzu yagaragarije ubuhanga bikaza kurangira agaragaje mu by'ukuri kugerageza gusa nk'asubiza inyuma umutwe nyeshyamba wa M23 hakaba habaye urugamba rw'injyana muntu urugamba rwagaragayemo abacancuro mu by'ukuri ku rwego rukomeye cyane bakaba bagerageje kurasa za mbunda zabo ziremereye cyane ndetse ngo uziko ngo bafite imbunda bwana Pacifique abacancuro bafite imbunda barasukagira ngo ni misile bakurashe bafite imbunda bari kurasa kabisa kagira ngo ni misile bakurashe nizo zibatabaye anga muri Kiriba mu rugamba rwa saa 8 z'ijoro ubu tuvugana rero nubwo bivuga ko ngo hakira amasasu akiri kumvikana matoya rero ngo Uganda Pacifique iyi Kiriba iriho ibirindiro bikomeye cyane cyangwa se imbere yaho gato cyane uri usa n'uri kuyisokamo werekeza muri Uvira ngo ifite ibirindiro bikomeye cyane bigizwe n'ingabo z'abarundi koko bamaze kwakira ingabo z'abarundi ariko ngo hakaba hajemo n'ingabo z'abacancuro abanye Colombia ku rwego rukomeye cyane bakaba bashyize korotire ikomeye rero amakuru atubwira ko hamaze kuba urugamba rukomeye cyane mu masaha y'isa 8 z'isa 9 ngo kuko habaho gutungurana gukomeye cyane ariko amakuru akatubwira ko ari umutwe nyeshyamba watunguye FDNB ushaka kugerageza kubinjirana simpamya ariko kandi ko urugamba rwasaka gufata umujyi wa Uvira kuko ngira ngo ahari aba bagabo nibategura gufata umujyi wa Uvira Rwanda Pacifique ntekereza ko nibategura gufata umujyi wa Uvira bazatakira icyarimwe nkuko batatu umujyi wa Goma ndi kuvuga ku ruhande rwa M23 nkeka ko nibategura gufata umujyi wa Uvira cyangwa se kwataka umujyi wa Uvira bashobora kwataka batakiye icyarimwe batari kwataka ngo agace ka Kiriba bashobora nko gutangirira gukubitira Kiriba bakazenguruka byibuza bakataka mu bice bikikije umujyi wa Uvira cyangwa se niba banyurira hamwe bakanyurira hamwe binjira nta kuvuga ngo barwanye ngo basubire inyuma niko mbitekereza ngewe cyane birumvikana so rero tukiraho ngaho muri bino bice amakuru ambwira ko ngo ikoranabuhanga rya M23 cyangwa se rya FARDC ngo rya M23 ngo ryabayobeye sinzi icyo yavuze ngo ikoranabuhanga ryabayobeye ari cyo bashatse kuvuga ariko biragaragara ko abagabo bari kwataka mu buryo butunguranye bikaba ibintu biri kubacanga bwana Pacifique bavuga ngo FARDC icyo yakoze singira ngo twarabibwiye abakunzi bacu FARDC icyo yakoze yinjiye mu itumanaho rya M23 ry'ibyombo urumva buryo kibavuganiramo ari amakuru numvise avuga ko M23 yaba iri gukoresha irindi koranabuhanga noneho rirenze iryo bakoreshaga ngo ariko icyari igihari nuko FARDC yari yagize gutya yinjirira itumanaho rya M23 basa n'ababumviriza urumva hanyuma M23 isa kubivumbura yuko bayibumviriza kuko urumva niba wapanze kwataka ahantu runaka komanda w'urugamba ari kuba commandinga agasanga ari kubohereza hamaze kugera y'iki abasirikare so birumvikana ko bari kugira gute kubumviriza amakuru ari nuko M23 noneho yahinduye yazanye indi system yo kuvuganamo n'abasirikare babo kandi mwibanga rikomeye cyane noneho system bano abanyakolombiya batazamenya no kuvuga ngo rero ubu noneho gahunda ihari M23 niyo kubanza ikarwana ku bici ifite ikabirinda kandi kavanamo aduyi hanyuma
gahunda yindi ya kabiri izakurikira operasiyo ya kabiri niyo kujya gufata Uvira ndetse no kwibanda ku bakomanda b'urugamba b'ingabo z'u Burundi kuko aribo bahangayikishije M23 buriya ngo abasirikare b'u Burundi batari muri biriya bice Uvira yakabaye ifatwe kuko ngo abarundi bano basirikare b'u Burundi ngo nibo bari gukora akazi gakomeye cyane ngikindi noneho bahawe ijambo nibo bari kuyobora na za wazarendo sasa hangaha umucashuro ntago ari gukora neza ntago umucashuro ngarinjira ngo kuko ngo ruracyari urugamba ruri toto ubwo ngo bajyaho rukomeye urumva ni nk'abakomando bigize abakomando ku ngufu bo bajyaho rukomeye ubwo rero ngo biteganyijwe ko hagize ikiba nyine ari bwaba bacashuro nabo bafata za ntwaro zabo ngo zifite umunwa 8 uzige zirekura amasasi 8 cyarimwe ngo hanyuma ngo bakirara muri M23 ngo kandi ni igihe gito cyane ngo bakaba basubiza inyuma gusa ibyo byose niyo biri kugenda bivugwa dutegereje ko bishyirwa mu bikorwa tukareba ese M23 iraza kubifata umujyi wa Uvira cyangwa se FARDC iraza kurangira yirukanye uyu mutwe wa 23 muri za Bukavu ndetse no mu bindi duce yigarura nkuko bivugwa bikanageragezwa gushyirwa mu bikorwa na leta ya Kinshasa reka tubihanga amaso yego reka tuve aho ngaho rero muri Kiriba tugaruke gato kandi inyuma aho amakuru avuga ko M23 ishobora kuba yatatse ibice bitatu icyarimwe aha ngaha kamwe mu gace ritarafata neza ndavuga Sange ndetse nakandi yari tarafata neza na Runingu n'ibice byose byamaze ko bisatira umujyi wa Uvira nyamara ikigaragara cyo nuko hari amakuru avuga ko urugamba rusono rwatangiye byanyabyo noneho sasa ngo kuko biragaragara ko impande zose batangiye gudeployingamo ndavuga ku ruhande rw'umutwe nyeshyamba M23 ndetse nubwo zibatorohewe n'ingabo za FARDC FDNB nabo ngo batari buze kubarengana muri biriya bice ariko biragaragara ko hakomeje gututumbamo ikintu impamvu umuntu uri Uvira ambonyamo message ambwira ko FDLR zatangiye kurwana umuhenerezo ndetse nubwo ngo bamwe mu ba FDNB still ngo bakiri guteruka urugamba bagacika ariko avuga ko ngo muri bino bicuka ari bitatu hakomeje kubamo urugamba rukomeye hazi n'ubundi still abarwaniye Kiriba ndetse ngo nibo bari bavuye muri bino bice bya Runingu na Sange ariko ngo hakaba hari abo bari bahasize ngo bari kurinda mu migongo yabo amakuru akavuga ko ngo wazendo nabo yabatatse batutse inyuma murumva ko rero hakomeje kuba urugamba rwinshi ruteye ubwoba cyane hanyuma tugiye aho mu gace ka Rugezi kwa kuyu mu general autoproclama nkunda kwagirwa ikizina kiwe ariko yitwa Ngoma Nzito uyu Ngoma Nzito rero mu byukuri ari we ngo uyoboye urugamba ahanga rwo mu Rugezi amakuru avuga ko ngo hazindutse ikintu kitisa nkaho gututumba hazindutse ikintu gitutumba gisa nk'urugamba cyangwa se nka style nk'imirwano aho Ngoma Nzito aho M23 yaraye mu birindiro byayo hafi n'Irugezi ngo abazindutse bashaka kwigabo igitero gikomeye cyane ariko ngo bikaza kurangira Ngoma Nzito ahatakarije kwatakariza mvuga ni bamwe mu bazarendo ayoboye mu by'ukuri muri rusange bivuga ko rero ngo yajyanye imbere ku rugamba kujya gutungura ibirindiro ndetse byatwirwanaho na M23 hara muri bira bice bikaza kurangira rero abasore be bahatakarije ndetse cyane aya niyo makuru rero mu by'ukuri azindutse mu Rugeze hano hakomeje kugwa ingabo nyinshi cyane ku ruhande rw'abazarendo mu by'ukuri kuko ubwo urugamba rwatangiye nkuko nabibabwiye hagwemo abasirikare cyangwa se abazarendo mugeze kuri 50 so muri kano kanya rero Rugezi yakomeje kuba imberenge ku buryo bukomeye cyane hanyuma tuvuye aho ngaho Rugezi munyemerere bwana Pacifique dute twanzika tujye Iminembwe ngo aho FDNB zamaze kuzenguruka Iminembwe hafi yose ndetse ariko kandi ngo zamaze kuzenguruka ingo zituwe cyangwa se abatuwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bw'abatutsi nyine ubwo ngo nukubatsemba gahunda ariko rero ibingibi nibyo bibwira kuko buri bintu umuntu yibwira n'iby'Imana ishaka kugirira umuntu biba bitandukanye ingabo z'u Burundi zivuga yuko ngo nta buriya ngo mu bantu neva yanga abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge arabanga pe ngo nta nubwo abakunda abe na gatoye ibingibi rero bikaba bigeragezwa buri gihe ntago twavuga ko ari bya none ahubwo bimaze iminsi bagerageza kwica bano baturage mu bwoko bw'abanyamurenge ariko Imana basenga ikagira gute ikabakomeraho ikabahagararira kuko ibyo yabasezeranyije ntirabishyira mu bikorwa nubwo bimeze bityo twirwaneho bakaba ari bakeya batihagije ariko
Yamana itabara irahabaye kuko abasirikare bari mu 23 bamwe na bamwe ngo bagize gute batangiye kugera muri zira axe bitewe nayo makuru aba ari kugenda avugwa ndetse binagaragarira mu maso ya buri wese kuko ingabo z'u Burundi nyine umaze kubivuga neza cyane ko zazengurutse isatre ya Minembwe barashaka kujya kwigarurirana kira kibuga cy'indege cya Minembwe ngira ngo urakizi kira kijya kigwa indege zijyanye ubufasha mu baturage mu bwoko bw'abanyamurenge nubwo zisigaye ziraswa zitarahagera. Amakuru mfite nkesha abaturage batuye muri biriya bice avuga ko abasore batwirwaneho bafatanyije n'aba-M23 bamenya amakuru yuko hari ibitero bishyashya bishobora kuza kugabwa mu duce tugiye dutandukanye. Aho rero turi hafi na za Minembwe nk'aka gace ka Kabashi ndetse n'iri shyamba rya ni ishyamba ri hano hafi naho bita Kabashi ndetse n'ahangaha bita za Ruhimba ndetse n'ahangaha bita Imbunda. Utu duce uko ari tutatu nitwo ngo twibereyemo FDNB ndetse na za Wazalendo. Niho bihishe nyuma yuko ku munsi w'ejo bakubitirwaga hitwa Gahororo. Ahangaha rero bakaba ariho bagiye bavuye hano muri Gahororo bakajya kwihisha muri aya mashyamba aba rino shyamba rya Kabashi ndetse n'utu duce tundi tugeze muri dutatu mumaze kuvuga ruguru aha. Ahangaha rero nibwo hamenyekanye amakuru yuko bano basirikare bikusanyirije muri biriya bice cyangwa se muri ibyo bice nyine bashobora kuza kugira gutya bagatungurana bikarangira bagabye ibitero mu basivile dore ko bavuga yuko batanabakunze kandi nyine n'abasirikare b'u Burundi bivanze na FDLR kandi babizi ko nta kiza kibagenza. Hanyuma rero ahangaha biravuga ko haje abasirikare ba M23 nibiri kuvugwa ariko ngo n'abasore b'amadubu ngo bakaba bamaze kwasesekara neza cyane gatanu kagenzi kako. Isa ku isa mushobora kuza kumva turutse ikintu kidasanzwe hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse n'aba badwanyi baye mu 23 bikaza kurangira bacakiranye. Sasa turi kugenda tubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ubwo hagize igihinduka twababwira. Gusa ahangaha nkuko wari ubivuza hitwa muri Rurambo kabisa hari kuberamo urugamba rukomeye cyane hoho nibisanzwe amasasu kuvuga abaturage batuye muri bice babigize babifashe nk'ibisanzwe ari ibintu biri aho ngaho. Yego nuko meze. Gusa andi makuru turuza kuba tumenya Iminembwe turaza kugenda tuyababwira gusa mumenye ko murumva ko hatangiye gututumba ikintu cya jenoside yateguwe cyane ko n'ubundi indege ziri kubahora hejuru n'amadrone zigenda zishakisha amafoto yaho baherereye. Kandi birutse ko bino bice Kisekedi yamaze kubabwira ko nibaramuka FDLR niyemerera kurwana mpaka ibakuyemo ngo ikabasubiza basubiza ntumbaze ngo nihe ngo kano gace ngo FDLR izakagira ubutaka bwako niko bamaze kuba bababwira. Nyaboneka rero nyaboneka mutabaranye hakiri kare. Hanyuma nkuko twababwiye munyemerere tuve mu ibyo bice tuze tugaruka anga mu bice bya za Bukavu. Hari kandi none abagabo bavuze ko batari buze kurekura mpaka ngo badafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu Bwana Pacifique ngo hazindutse urugamba rw'inkubiri ngo kurusha urugamba rwigeze rubaho. Abazalendo bazindutse bacanye umuriro ku mutwe nyeshyamba za M23 cyangwa se ingabo zirwanira ku ruhande rwa Leta Kinshasa ngo bazindutse bacanye urugamba ahangaha ku kibuga cy'indege cya Kavumu hafi naho ngo mpaka ngo M23 bayikuyemo Bwana Pacifique ariko byanze pe. Byanze. Izo ni muri axe za Katana no muri territoire ya za Karehe. Ahangaha hari kuberamo urugamba naho rukomeye cyane. Ni Wazalendo zigize nabi ubivuze neza cyane. Wazalendo ziri hano zifite icyo ziri kurwanira kandi bagomba gukora iyo bwaba ko nubundi ni bakeya n'ubundi bagomba kwirwanaho kugira ngo barebe uko babaho kuko bitabaye ibyo ngibyo baguma mu mashyamba baramutse batamanitse amaboko ngo bafatwe rwa mikono na M23 nubwo M23 bivugwa itacyakira abazalendo uko yiboneye ngo hari ukuntu bagira gutya bajya ku rugamba ugasanga bahinduye nyine icyerekezo. Hanyuma rero ahangaha Wazalendo ziri kugaba ibitero by'imisubirizo kuri M23 ni bake cyane n'udutero shuma kuko ntago ari abazalendo bihagije cyangwa se abasirikare bihagije kuryo ki wavuga ngo barakuramo Kavumu. Ni ibintu bidashoboka nubwo M23 yabibahereza ikababwira ati ni mwitwarire nk'impano turabibahaye ntacyo bayimaza kuko nundi bazajya kubona raforo bibagoye kuko aho yaturuka ariho hose M23 yabihabaye ikarasana izo ndege nkuko nabo bajya barasizabo. Hanyuma amakuru ngendi gukurura muri biriya bice avuga ko hano muri Katana muri axe ya Katana mu muhanda uri musa nusubira za Karehe hariya muri za Nyabibwe ahangaha
hari kuberamo urugamba rukomeye cyane. Buno hano muri Katana nta nubwo ari muri teritwari ya Karehe. Api ni yindi teritwari nuko ntari kwibuka n'izina ryayo, ariko ni mu yindi teritwari. Amakuru mfite nuko Wazalendo ziri muri biriya bice M23 ngo yamaze kubigira gute kuzitegurira aho zigomba kujya. Babishaka batabishaka barabafata rwa mikono. Utari bwemere kumanika amaboko ubwo urumva gahunda ikurikira niyo nyine. Hanyuma M23 yateguye ngo ibitero simusiga bishobora kuza kugabwa by'amasuku. Urumva bari buze kugaba mu bice ibiri barizwamo zino za Wazalendo. Ahangaha rero ukabona yuko hagiye kuza kubera ikintu kidasanzwe, ariko nkavuga ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngewe ku giti cyanjye Abazalendo ari bo babikururiye ishyano, kuko ari mu ishyamba bari bibereye bari amahoro. Kera kose batagaba ibitero kuri M23 wabonaga ko hari muri biriya bice hatuje. Ubwo rero batangiye kuzamura umutwe, bari hafi kuza kuwucebya M23. Bagaba udutero ushuma bakongera bagasubira mu mashyamba, kandi ntibazi neza yuko M23 ku kintu kijyanye no kurwanira mu ishyamba ari ibintu byabo. Ibintu byabo kuko urabizi ibyo bakoreraga ari muri za Parike Nationale ya Virunga igihe bajyaga gushakamo za FDLR. Binjiragamo ibyumweru nka 2 kayakona basohokanye nka 700. None ubu tuvugana rero nanga muri Kauzbiega ntago ari ishyamba rinini cyane rimeze nk'irya Virunga. Reka ahangaha barinjiramo naho barakoreramo operation nk'icyumweru kimwe. Ikibazo cya Wazalendo, ikibazo cya FDLR kize gushyirwa akadomo, kize gukemurwa, ariko igihe bitarakorwa bwana Neriso ikijyanye n'umutekano ntago twavuga ngo kiruzuye muri zira axe. Tutaranava ahangaha reka tubabwire ko umugabo utaje nari Muhozi yamaze guca amarenga yo kwinjira mu mujyi wa Uvira nawe tayari. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba yatangaje ko UPDF yiteguye kwagura uduce ikoreramo ibikorwa byayo mu gihe intambara yabigeze mu mujyi wa Uvira. Uyu general usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabitangarije mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X. Yagize ati imirwano niramuka yadutse mu bice bikikije Uvira muri Kivu y'Amajyepfo ntituzahwema kwagura ibice dukoreramo ibikorwa, dufite ingabo zihagije zo kubikora. General Muhozi ntiyagize avuga byinshi cyangwa se ntiyagize avuga niba kwagura igice UPDF ikoreramo ayo ibikorwa byayo bya gisirikare bivuze ko izaba igiye kurwana yewe ndetse n'uruhande izabishigikiye. Icyakora mu bundi butumwa yagize ati nahoze mfite inshuti yitwa Sultani Makenga yavuze ko kandi ko bitazongera kubaho na rimwe ari uko abakwezi barasana n'inkotanyi. Ati ibyo ni ibicucu ubwo n'ubucucu bukomeye tutazongera kugira. Ati rero mana ishobora byose uzadufashe. Nani Muhozi yatangaje amagambo mu gihe hari ubwoba bw'uko umujyi wa Uvira wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ushobora kuberamo imirwano mu gihe cya vuba. Kuri ubu yaba umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kinshasa biri ku ruhande rushinja urundi kuba zikomeje kurinda ingabo ndetse n'intwaro hafi y'umujyi. Inyeshyamba by'umwihariko kandi zirashinja leta kohereza ingabo nyinshi no mu bindi bice birimo n'umujyi wa Bujumbura w'i Burundi mu rwego rwo kugaba ibitero mu bice bitandukanye M23 igenzura. Amakuru avuga ko kandi Kinshasa ishobora kuba yaramaze gutegura ingabo zibarirwa mu 2030. Ibyo twari babwiye ndetse hamwe n'abacancuru. Mu by'ukuri rero ubwo bukomeje kuba bwinshi. Bwana Pacifique biragaragara ko umugabo aje mu rugamba aje gufasha Makenga umujyi wa Uvira bari buze kuwukuramo bafatanyije. Ariko rero bwana Nelson ntitwakirengagiza ko uyu mugabo Innocent Kainerugaba ajya agira cy'akarikoroza nkuko ariko bikarangira nta cyakoze. Ese uri bukavuga ngo arinjira Buniyanga kuremo ngo adwanye FARDC ngafata umujyi wa Buniyanga wongera ugere ngo cyane kuri Buniyanga ngisa nkari ni ya Uganda. Ngo n'abaturage bari yo ari aba Uganda. Hanyuma bikarangira uyu mugabo hubwo je akijya mu bice mu veterari yafashe. Ese mu veterari tuvuge ko itaba yarafashe Butembo. Ntiba yarafashe. Iba yarayifashe kuko yagiye gufata teritwari ya Warikare. Uyu mugabo bashyizemo igisirikare Prito muri Rubero abashyizemo igisirikare. Kuvuga ibyo ngibyo rero ni nko kugaragaza yuko wenda ashyigikiye mu vetero, ariko kandi ntabyo. Nk'ubu ngubu se nta makuru ubonye avuga ko bamwe mu ba pasiteri cyangwa se mu ba padiri bo muri Uganda hari ukuntu baje kuganiramo na Tshisekedi. Hanyuma rero uyu mugabo Innocent simpakanye ibyo yavuze, ndemeranywa nawe ashobora kuza akamufasha
ariko se aramufasha biciye mu zihe nzira? mfasha biciye mu nzira za gisirikare ese ntafite ingabo hafi hariya afite ingabo se muri za Uvira ubundi si uretse ko wenda yamaze kubabwira abanyamakuru ko we n'inyeshyamba ze bashima ndetse we bakaba bashyigikiye Ventura n'undi wese urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa wifuza kubuhirika. Yagize ati turashima kandi dushyigikiye aho AFC Ventura ihagaze, icyo kimwe kandi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ugucungurwa kwa Kongo gishingiye ku iherezo ry'ubutegetsi bwa bubi Bwana Antoine Félix Tshisekedi. Thomas Lubanga kandi umaze igihe aba muri Uganda yavuze ko aba muri iki gihugu kubera ko yahatirijwe guhungira i Kampala nyuma y'igihe we na bene wabo batotezwa. Nitotezwa avuga ko ryaturutse ku kuba yari yarakunze kunenga ibitagenda neza haba ku rwego rw'intara ya Ituri ndetse n'urwego rwa Kongo. Ventura ku ruhande rwayo nayo ivuga ko irwanira uburenganzira bw'abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda bamaze imyaka myinshi batotezwa ndetse bakanakorerwa ubwicanyi na leta ya Kongo ifitanyije n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye irimo uwa FDLR wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 muri rusange. Ngaye gukorera Bwana Pacifique. Ariko kandi mbere ko twerekeza Teritwari ya Walikale nyemerera tubabwire uburyo rero Tshisekedi yitabaje noneho abanyamasengesho cyangwa se abahanuzi. Yakoresheje abacwezi biranga, akoresha apfumu biranga, yitabaje aba muri Uganda kuva mu gitondo. Pastor Dr. Robert Kayanja umushumba wa Miracle Center muri Uganda yakiriye anagirana ibiganiro ku mahoro na President Tshisekedi. Mu nkuru dukesha La Voix du Peuple, ikinyamakuru cyo muri Kongo kiravuga ko kuwa mbere tariki ya 14 Nyakanga 2025 President wa Republika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo yakiriye itsinda ry'abashumba ryaturutse muri Uganda riyobowe na Dr. Robert Kayanja umushumba wihariye wa President Joel Kaguta Museveni hamwe na Archevêque Evariste Ejiba Yampiye Perezida w'itorero ry'ubyutse Église de l'Éveil muri Kongo. Ibiganiro byibanze ku mahoro n'ubukungu muri iyi nama yabereye ku biro bye byo ku musozi wa Montingaliema. Ibiganiro byibanze cyane ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo, umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari Grand Lac, kongera ubukungu binyuze mu buhinzi. Magambo ye nashimira Pastor Dr. Robert Kayanja yashimiye Imana n'umukuru w'igihugu ati turashima Imana kubera President Tshisekedi kandi turashima Imana ko twakiriwe ku butaka bwa Kongo. Yongeyeho ko Kongo ni igihugu dukunze cyane ati kandi imyaka myinshi cyabaye igihangange ku nyungu z'Abanyafurika bose. Yanagaragaje ko kandi inkuru ziri kuvugwa muri iki gihe ari nziza, igaragaza ibyishimo bye kubera ibimaze kugerwaho. Yanagarutse kubyerekeye igiterane gikomeye kivuga butumwa Beni umuvugabutumwa ashaka ko nyine yakorera muri iki gihugu. Ngaho gukora rero yabitabaje ubwo sinzi ngo imyanzuro yaza kugenda gute. Bwana Pacifique rero muri teritwari ya Walikale ngo bizindutse bite? Muri teritwari ya Walikale rero uko bizindutse ni hagati y'impande zombi zihanganye. Kuri ubu nta mirwano isa nkaho iramukiye muri teritwari ya Walikale, gusa ntihakiburira kuko wazarendo zigera gutya zikavuga ati reka uyu munsi dukora akantu k'aka operation gatungure M23. Kuri ubu M23 kugabwaho ibitero by'umusubirizo, ariko ni ibitero bidakanganye, bisa nk'ari ibitero byo kujya nyine gukanga bereka M23 ko bagihari, hanyuma bakagira gutya bakagaba ibitero. Ibyo bitero bibaye rero bibereye ahitwa Pinga ahangaha kabisa. Hano rero rukaba rwabuze gica, sinzi ngo nyirawo haraza kuba ari inde. Bari kugaba ibitero kuri M23 ku buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose, ariko M23 nayo iri hariya ntago yoroshye. Iravuga ati tugomba kwirwanaho uko byagenda uko ariko kose, ntago twasebera mu maso y'abanzi bacu, tugomba kurinda ibice byose twigaruriye. Kuko nk'ubwo ngubwo urumva uyu mugabo Gidoshimira we icyo ashaka nta kindi
arashaka kwirukane mu 23 hano muri Pinga kugira ngo ataguma kuyisangira kuko buri wese afite agace ke n'undi afite ake mu gihe mu 23 ifite agace kari strategique kuko bari hejuru yabo bahanganye bari ku musozi abandi bari munsi hepfo mu isatire hari kukavuga k'indege ka Pinga mu gihe bagaye ibitero bazamuka M23 nishatse ifata amabuye gatogoza rikagenda rigera gute rihitana buri wese uzamutse kubagabaho ibitero ikindi MV3 ibona raforo zihagije mu gihe FARDC bo abaza ari abaturuka muri za Warikare gugiye mu 23 yikubise batabona uko bagira gute bitabara hanyuma rero ibitero byazindutse bigabwa na za Wazarendo birumvikana M23 nta kindi kintu yakoze usibye kugira gute kwihagararaho ndetse no kubarwanya kugira ngo bitaza kugira gute kuza gufata indi ntera amakuru aravuga ko M23 bwana Nelson ntako itari kugira ngo irene bakigarurira territoire ya Warikare ariko byanze kabisa ariko byanze ngaho gukorera tuza kuba tugaruka amakuru acata turebera hamwe uko biza kuba bihagaze turabashimiye rero tuko dusoma amakuru acata mwakoze cyane bye bye